Ndidi okwetonda wano ku Lwazuwena bassebo ne bannyabo kitalo ino olw'omwana waife ekizibu kye yagwamu. Baba kyabazinga, baba gutusinze, baba nkuloopera bw'otaali. Zuwena yaleeta wano omusaadha ow'enviiri, bw'aleeta omusaadha ow'enviiri yaida n'ebintu, baba nga bw'otwidde embeera y'abasoga twawoomerwa kulya bintu olw'okubanga nga tuli obwavu butwita. Amayiru twagata kukulya bintu, baba twerabira okwetegereza omusaadha Zuwena gwatuleeteire aye aliko omutwe. Lata waife nkuloopera nti buno iddo lwe abalamu ng'omaze n'okwira, masters omaze okudisoma e Bungereza, tutegerera nti banange twafa, omwana yatuleetaku ekizibu, omusaadha gwe yatuleetera azira ku mutwe. Kino tukyetegeeza olw'ebigambo ebifubutuka mu musaadha. Omwana waife amukunkumwiremu abaana kati bali mu 5. Tuzani bwe kitunaakola. So baba nkuloopera tusaasire gutusinze gutusingira erala. Ntuusa okusaasira era eri President wa National Unity Platform, Your Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu baba kitalo inno ate iwe olina obulumi bunene olw'omusaadha gwe wayamba okusitula mu kwemba, omusaadha gwe wayambanga okukuumira omwana waife ng'anobye, okutegeera kati nti omusaadha azira ku mutwe. Kitalo ino baba weena twidde olina obulumi bungi, Katonda akusaasire. Bassebo ne bannyabo, enaku Zuwena yaalimu terodebwa. Buli muntu eno enaku aligiroza ku bubwe. Muzeeyi bidandisa lyali yeena ti musanufu. Maama we yali ere kuluya ku kyeyo, omukazi watu yeena ti musanufu. Anti mwana mulenzi mukoirume waife yagiire ku TV yawe mulabazaire be naddala maama we. Mbu baba we bidandisali we yajja okufunira maama we, nga maama we yakazaala mu basaadha 4 abaana 9, ate abasaadha bona ababana abazaalamu abaana 9 nga buli azaala afa. Banange bwe yayogera ekigambo ekyo naawulira omutwe nga gunkuba bwe kuttu, nakaba nange muko kino kyatukoze muko mukawe mwire mukongo we muko yawe mwire. Banange natyamye naawulira ng'omukongo gunkutuka koze kuti mukaja kuiza kuki nakuba abaana mutole ku TV. Omusaadha alina omutwe nga gulimu amagezi, tasobola kuwemula atyo maama we. Wakoba nti baba wange we yafunira maama yali yakazaala mu basaadha 4 abaana 9, baba wange yaidda yaiduzaawo twafuuka abaana 10 mu basaadha 5. Oba ogemwire, ekyo kiraga nti ozira mutwe muko, kubanga omusaadha alina omutwe ategeera nti okwo kuwemula. Maama woba omufiire nti tiyali na mukazi ali awo alinga eyali malaaya. Oba ogemwire nibaano ko bajja kuluzinga vali bakobe nti abeewaabwe tibafumbi. Omuntu oba omutairemu endowooza nti maama wo tiyali mukazi mwesigwa, kabe kasinga weeno oyinza okuba nga gwe baakuwati ni baabawo. Kyova obona byokola biraga nti ozira ku mutwe, ate ng'olegwa okuba nti baabawo ye musaadha akayirike n'omutwe gwe. Oli kitegeera ekyo? N'omuntu owundi alowooza kati watya nga omukazi bw'aba omukazi ono yazaala mu basaadha 5, memali yasula n'ebikumi bimeka. Watya nga mu 10 ebyo yasula nabyo n'omuli gwe yeerabira eyali nti ne yali baba woono. Ekyonyo gy'okumaliriza nga kiwemwire eri omuntu alina endowooza ng'ey'amaganda, yakoba nti dada wange bidandisali olowooza kano tinaakayire okusinziira ku mukoirume waife ono ebigambo byayogeire, tinaakayire okulaga nti ojja weeno okole DNA kuba yakuwaire bwino. Nze nga ndowooza dada waife kuba nze abazaala baba wange bankembo, ndowooza nti kano naakayire
ojo okole DNA okakasa omwana ono kituufu wo mukoirume waife kuba mukawe muko buli bwayasama awe mula mukawe mula so ntuusa okusaasira eri abantu mwena mwena abakoseerwa mu mbeera eno. Your Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kitalo baba kitalo ino ate iwe kitalo ino omuntu gwa supportinga mukwemba wakuumanga omwana waife nga anobye Zuwena wali toyidde nti omuntu gwoyamba azira ku mutwe baba weebale n'abantu abasigaire omwena mwene yabenda music we mwebale tichangu kyakwenda music wa muntu azira ku mutwe mwebale okuwagira mukoirume waife kubanga kakasente ke mumuwaire n'akalabirire Zuwena waife bakagwa mwebale awoni nendo okumaliriza nga mbuulirira nti bwe mubanga mwogera ku bazaire baimwe mutengawo kwa kasenge eda otegeere kikyebabisa mu kanwa naki ekitabisibwamu mulema abakazi n'abasaadha abalina ebyama byabwe okubiterayo saawa eno nga tibakasobola kwedifendinga wamwabuluza yena yafuuka kisaasalala mu bantu. Banange mutusaasire abasoga Zuwena tukusaasira mwana waife olina ekizibu ate iwe olina ekizibu kyosula nakyo mu kifuba mwana waife tukusaasira kibiino aya ate guma omusoga akoba nti eyeyambwire tatya igongolo era omusoga yakoba aineke yakoba awakandi nti guluma yagwiza enzi kuterumba idondo enzi kuterumba kundi era erumba walegene galaga agireeta. So Zuwena mwana waife wena kitalo abantu mwena mwena bana Uganda mutusaasire nze ndidye kulwabako ifa abasoga twena tutegeire mangu kuluno mutukuba tulwawo kwetegereza ensonga ndidye okwetonda wano kulwa Zuwena basebo ni banyabo kitalo ino olw'omwana waife ekizibu kye yagwamu baba kyabazinga baba gutusinze baba nkulopera bwotali Zuwena yaleeta wano omusaadha ow'enviiri bwaleeta omusaadha ow'enviiri yaida n'ebintu baba nga bwotwidde embeera y'abasoga twawomerwa kulya bintu olw'okubanga nga tuli obwavu butwita amayiru twagata kukulya bintu baba twerabira okwetegereza omusaadha Zuwena gwatuleeteire aya aliko omutwe lata waife nkulopera nti buno idolu yabalamu ng'omaze n'okwira masters omaze okudisoma ebungereza tutegerera nti banange twafa omwana yatuleeta ku ekizibu omusaadha gwe yatuleetera azira ku mutwe